دکن دنگ هر چهار پرچه کردستان. جناوند نوچان آرادو دنگ گل دمشق درن هجا ایرو هفته گلان 2024 این لبروکسل ساعت 15 لامد 16 گو درن هجا و نوچین نواروژه پیشکش بکن دم آزادی رو برابویه. ولیج به پرسکریکا تکنیکی هم لیبرونا خود خوازن و بنوچین خواه بردوام دیکن بله بریارین دوزا کوبانی لسلوپیا و رحای هاتا پروتستو کرن دولت ترک دوزا کوبانی ده به 100 سال جزای حبسی دا 108 سیاست مدارن بریارین دوزا کوبانی لسلوپیا به چالاکی که هاتا شرمزا کرن پارلمانتر محمد زکی المس اندام ریخصنین DBP و دم پارتی مجلس دایکی ناشتی اکتیویستین تیجا مبیا در و توها در تبل بون هستور که دم پارتی شرنخ عبدالله گونگن گوت ام بریارین دولت ترک دانه ناسناکن و ها گوت ام و بریار شرمزار دیکن نشونا دایش به دارزاندن ام تینه دارزاندن ام دبیجن بمره کوله بجی آزادی پارلمانتر زکی المزجی گوت دی شخصی حوالی مده مروواهیت دارزاندن عدالت دارزاندن طولدان جی سرکتنا کوبانیه به بریار جاره کدن اشکره بو آکیپ مهپه بخواد دایشن چالاکی جی لرحای لبر آبای دم پارتی پیکا تفسروکا دم پارتی یا باجر سما آیشه اولو گود جزاین دوزا کمپاسیا کوبانی دل حوالی مهاتنه برین ده نکاره بمتی گوین ناونده گشته کمالین علویان آدموکراتیک جی داخوینه اگده او گود اموا بریارن وکه داربه که لدی جی داخوازا والاته که دموکراتیک وکه و آزادی خواز دبینن اموی دوزه و جزاین هاتنه برین جی رد دکن دبی سیاست مدار بین بردان کمیسیونه که حقیقتی به آواکرن و راستی و در حقوقین به پیواجی به نشکره کرن نرازی بونک جی حقوق ناسان هات کمال حقوق ناسین جبو آزادی کمال حقوق ناسین همدم حقوق ناسین جبو عدالت حقوق ناسین جبو دموکراسی حقوق ناسین بیشتر پارێزەرên دموکرات این آزادی خواز وقفا لێکولینên civakî û حقوقî tuhaf li pêşî Adliya Stenbolê ya li çalayê jî daxwînek dan. Gelek parêzer û nûnerên saziyan tevlî daxwînî bûn wiha gotin. Encama biryara siyasî ne. دستلات به وی دوزه دخوازه بینگه رژیم یکپرست دانه و سیاست انکار و امهای به دوزه کمپاسی یا کوبانه ده سال دویمین آکوماره ده تی دوام کرد. امی دنگ خوب بلند بکن و لدیجی باربری و تاریتی دایشه پاراسنا آزادی و روناهیه بکن. جزاین کو به پیواجو در زانره سخت ده دوزه کمپاسی یا کوبانه ده به تیگیشته حقوق آسوچ دجمنانه هاتی داین ناس ناکن و امی لدیجی به تاریتی جی تی بکوشن.
بله گلتن کشانک جگوت امی آزادی همو حوالین خو بدست بخن هفشره درا برای آمده گلتن کشانک دو جگرتگاه کوجلی تیپا فهات بردان گلتن کشانک لبالا فرگا آمده جالی هفشره درین آمده اکتیویستین تیجا اندم و رو برندن پارتی DBP جنان بهات پیشوازی کرن گلتن کشانک لپیشبری گرسه اخافتنه کرو گود حتی تبایی ولی ما آزاد نبن امش آزاد نینن کوبانی انجام وجدانیه پاشه جی وکت دوزا کمپاسیا کوبانی آنی پیشیامه هیچی وصا بردوام دیگه مجاره گیدن در فتا وجدان او به وجدانیه دید دوی پی واجد وجدان بسرکت مینا سرکتنا کوبانی و دوزا کمپاسیا کوبانی جی آنکو دیکو دولابین دولت جی بچه سر سیرگویا دیرو که امی به تکوشنا خواهد توای حوالی خوازاد بکن امی به هفره لآمده گووند آزادیه بگرینن حوالی مد دل مدنه و ده تکوشنا مد بمرابن ام جیو ساد خوازن گلتن کشانک سلاوین هفسروکا گشتی یا هدف آبره فیگن yüksek da jiragandu gut Slaven figen jibu her kesi hebun gelek Slaven ve jibu gelan hebun gut em bi saya berxwadana xwe gahane van ujan em te kuşna xwe biduminin gut bila kesek seri xwe netawine em ji ceze dan ra em xemgin nebin ev biryara der huquqi u nehaqa dewama kompasê bû em jî vê derbaz bikin من سلاو هیویت کشنه همو هوالان جبو آمده آنین گلتن کشانک و کسیم پیرا پاشه چون آواهی دم پارتی آمده Melemberê xwe bidin du doza Kobanê de parastina dawiya siyasetmedarên jin de peyamên girîng derketin pêş. Siyasetmedarên Kurd ku ji doza Kobanê de hatin darizandin dê ifadeyên xwe deşkere kirin ku du siyasiye û biryar jî siyasî be. Figen yüksek da got em vê dozê weke parastina rometê dibînin. Dewlet me bi sûcê parçekirina welê dadgeh dike. Kî xwediyê vî welatiye kî ji kê bêhtir evîndarê vî welatiye. Vekîlê tê dîtin dê ku dolabên siyasî heye. دیکو دولاب گلکن توله هلتینن کینداری سیاسی هیا لی بلا زانه به کو گوتنا داوی و هزین جبو دموکراسی عدالت آشتی و کوی موافق مروان تدکوشن و گلوی ببیشن سباتون جلجگوت ام ددمه که زحمت و دیروکی را در باز بن جنین تنه در زانه جبو آزادی جنان تکوشنه دکن آزادی به بردل نابه اف دوست شرما ترکیه دولت امیر تجاوزکار او دوی دولت وره گوهردن جبو گوهردن و دولت جی ام تکوشنه دکن AKP دجمناهی کردان دکه ام جبر و تنه در زاندن نخواز حق حقوق و آزادی دکن AKP به سوج دکه آرمانجی نچرا سرکن پرسا گله کرده رولا عبدالله öcalan de çaraseri و demokratikina Türkiye'de mezine peşengi ji aşti و çaraseri rakir çek daravasandın libersi bu operasyonu kuştun şer ne çaraseriye pevisti be pevajo ki pozitife gidin bankle desaladari muhalefeta Türkiye'deki varın em behevra gavan bavejin aştikare civakana dve geleni Türkiye jibu aşti denge xoblen bikin gülten kışanak jigut em veke simurk dırya aşti de نه آزادی دیگران آشتی زیان ناده تو کسی اما که سیاست مدارن کرد مجار آشتی دموکراسی و مافی جنانده وکرینه خودی وی ولاتی نه و امیج بو آزادی خوشی تکوشنه بکن ما وکی گل ایش و آزاری مزن دیتن لما لبرخوده و هر دم بانگا آشتی و چرسری پرسا کرد کرد هم لقادن درب و هم لکرسی پارلمانترین مجی بانگا آشتی و چرسری کرد کمارا ترکی بیکیتیا کردا و ترکان هاتیا باکرین لزینیت یک پرست 10 سالن ندیجی گله کرشارده که کمکوژانده که بو ویرنگی Türkiye demokratik nabe و آزاد nabe Dilek Yağlı, Meryem adı belli Pervin Oduncu ji balkışanı ser tekuşna ji bo doza azadiye gele kurdu gutun neçara serkina pırsa kurt xafku davika heri mezin li peşya vi walatiye Zeynep Karaman ji gut azadi u tekuşin birayê hevin desradari dadgeri u azadiye dekuşin em jî tekuşna parasna azadiye dikin jan tekuşine û em ji bo azadi û mafên gelê xwe tekuşine dikin û em ê bikin بله تفگر آزادی جی پریارا دوزا کوبانه شرمزار کرو گوت سرکفتن ویا گله کرد به تفگر آزادی جواکا کردستان شی داخونیک داو گوت دوزا کوبانه دوزا گله کردستانیه دوی هر کردک آزادی خواست و خودی وجدان راستی دولتی یل دیجی گله کرد باشسانه به جرزا کرنا سیاست مدارین وکه بریز سلاطین دمیرتاش فیگن yüksek da Ahmet Türk و çalakvan siyasi و sivil پریارا دوام کرنا سیاست شر انکار کرنا هبون و ناسنامه گله کرده ام و پریار شرمزار دیکن ام
بانک لگل پارێزەر مافپەرڤەرên Kurd azadî xwazan dikin têkoşîna dijî faşîzmê polîtîka çewsandin û înkarkirina hebûn û nasameya Kurdan berfireh û xurtir bikin serketin a îradeya azadîxwazan û gelê Kurdistanê ye daxuyînek jî ji tevgera guran hat tevgera guran got em bi fikar li encamên rûniştina heştî û çaran a dadgehkirina Selahattin Demirtaş û pêşekên dinê siyasiyên Bakurê Kurdistan û Tirkiye dinêrin ku mixabin cezayên herî giran engirtikê ji alê dadgeh cezaya Ankarayê ve ji bo wan hatê dayîn Pirsa Kurd a li Tirkiye siyasî ye divê biriya guftûgû danistanin û dayîna mafên rawa were çareserkirin ceza girtin şer operasyonên û rêyên leşkerî ji bilî kurkirina pirsgirêkê û dirêjkirina rewşa nearam alozî tê encamekê din dernaxe Belembere xwebidin Şengalê li Şengalê kampanya ji rêber ap û mêvanê mala me ye dewam dike. Tevgera azadiya jinê nêzdî ta jî di çarçoya pêngava ji rêber ap û azadî ji Şengalê re xweserî kampanya rêber ap û mêvanê mala me ye dane destpêkirin û ev demeke li hemû navçe gund û bajarê Şengalê dewam dike. Jin wêne û Kurd tê jiyana rêber ap û diyarî didin malbatan û dibêjin ji dema fermanê ve rêber ap û mêvanê mala me ye. Endamê meclîsa jinan a Buhrika Sinûnê çûn ser dana malbatan û wênên rêberapû dana malbatan. Endama meclîsa jinan Welat Cano Heydar Kurkurkî endama meclîsa jinan Aborîkê Xoxê Seydo gotin azadî rêberap û azadiya me ye bi seya rêberap û em ji fermanê xelas bûn. Cirdu İlyas êm meclîsa jinan ji pêşwazî kir wiha got. Serokapû şervanên wî Şengalek azad diyarî me kir. Spasiya rêber ap û hevalan dikim. Serok bi wêneyê xwe bûye mêvanê mala min serserê min serçavê min hatiye. Mahîr Bapîrê ciwan jî got me serok û fikrên wî di sala 2014 nas kir û ji wê rojê ve jî hetan hat serok mêvanê mala me ye û dê her dem mêvanê mala me be. Belê jinên ciwanên Êzidî û Başûrê Kurdistanê jî panelek hevpar li darxistin yekîtiya jinên ciwan ên Şingalê û jinên ciwan ên têkoşer ên Başûrê Kurdistanê li Şingalê panelek hevpar li darxistin. Di panelê de azadiyê fîzîkî ya rêberap û rewşa jinên ciwan û çend mijanên din hatin nîqaşkirin. Pêşî sînevîzyona li ser têkoşîna rêberap û hate temeşekirin û paşê jî endama Komîteya Dîplomasiya jinên Êzidî Ferîde Şingalê li ser têkoşîna jinan axivî û got mirovên ku fikrên rêberap û nas kiribûn dikarin li ser lingê xwe Tejita li ser rêberap û tirsa ji vê rastiyê ye. Erkame ew e weke jinên ciwan em pêşengiya azadiya fîzîkî ya rêberapû bikin. Ferîde Şingalî dazanî ku jinên Êzidî bi saya fikrên rêberap û gihane vê qonaxê û pêşengiyê dikin. Eger em ciwan îro dikaribin ji Şingalê biparêzin ev bi saya fikr û felsefeya rêberapû ye. Endama jinên ciwan Emîra Zuzan jî li ser nasameyê jinan axivî û got jinên ciwan xwedî du nasnameyê ne. Yek jinên ciwanin ya din jî jinên em weke jinên ciwan pêşengên civakê ne divê em têkoşîn û berxwedana xwe mezin bikin. Emîra Zuzan dazanî ku li kampan zilim li jinên ciwan tê kirin. Pêwîst e em bibin hêz û li hemberî vê zilmê rawestin. Divê jinên Êzidî fermanê ji bîr nekin, divê jinên ciwan tolê ji faşîzma çeteyan û hêzên li peywan hilînin. Mirin çêtir e ji kuletiya di destê çeteyan de. Divê jin xwe birêxistin bikin, perwerde bikin û bibin xwedî zanebûnekê mezin û parastina cewherî. Belembere xwebidin zindanan Tehliya Ramazan Karataşê 3 salên girtiye 6 mehên din hate paşxistin. Ramazan Karataş di sala 1993 de tê girtin û cezaya muhabetê lê tê birîn. Piştî li çend girtîgehên cuda dimîne ev 2 salin li girtîgeha Ewlekariya Bilind a Ereğli'ye di hücreyekî kesî de rehîn tê girtin. Di tebliqata jê re hatiye şandin de egerên talokirina tehliyê weke pûşman nebûne û dilsûziya ji rêxistinê re hatiye nîşandan. Birê Ramazan Karataş Bilal Karataş anî ziman ku ev biryar binpêkirinekê hiqûqî û ev ne hiqûq binpêkirine ev biryar binpêkirina hiqûqê ye û ev yek anî ziman. Ez fam nakim bêkar kesekî ku cezayê wê xilas be çawa li hundir tê girtin. Ev biryar bi temamî keyfî ye. Kesekî ev 3 salan li girtikê de bawekî der hiqûqî hiç di hundir de tê rehî girtin. Ev mînaka herî şêmber arakirina hiqûqê ye. Banka me ji bo li jinê girtikê ew e. Tavlê vê biryara xwe ya der hiqûqî betal bikin.
بله ایهاده راپورا گرتیگین اگه پاروکر ده ساله که ده 934 بن پیکنه مافان پیک هاتنه کمیسیونا گرتیگان ایهاده ایزمیره راپورا خواهد سال 2023 یا بن پیکنه مافان لگرتیگان اشکره کرد هفسروکا ایهاده ایزمیره زیلانگومش راپور خواهد گوگود ده سال 2023 ده بن پیکنه مافان گشن آستا هریشور بطایبتی تجیتا لسر عبدالله جلان به همو دجواری خود دوام کرد ده چالاکین دیج تجدید ده پولیسان به همو هیزا خواه ایریشی گل کرد و زور بکارانین زیلان گمش دیار کرد که سپانه گرتیگین اولهیا بلند و تی پینسه گرانتر بونه اف گرتیگه بونه جهین که مافی مروان به تمامی هات نبن پیکرین دوی دمل ده سوارین گرتن در راپوری ده 934 بن پیکرین مافان این سال 2023 رودانجی هات ریسکرین و هات گوتن لیگرنن تازی تندیا درونی تجدید فرض کردن لیگرنا نوادف تندیا فیزیکی سویرگون کردن به پیکرنا مافین پاراسنا زمان زکماکی به پیکرنا نامه پرتوک روزنامه ندانا پرتوکان آسان کردن سی کردن سوکرنا نخوشان یا نخوشخانیان آسان کردن درمان کردن به بهانه پوچو واله چوبتاندنا انفاز گرتین کوی ورم بردان زختال سر گرتین نگره و برچی بونیده عمرنه بگمان هنه بله سایدی پیرجی دبیجه پدک هولده دولت ترک ایریشی سلیمانی بکه چارده گلان روزنامه خبات آپدکی نویساندیه لسینور سلیمانی پکه هیزا چکداری آوا کره و دشنقاندی روژاوای کردستانه بردف که یعنی که سایدی احمد پیره لسر نوچه داخوینک داوخواست سروکی دنبوری حکومت هرما کردستان مشاره زلال بکه درباره مشاره ده سایدی احمد پیره وهاد بیجه اف روزنامه حزب سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانیه و بخواجی جیگری سروکی پدکیه مسرور بارزانی سروک حکومت و حکومت سلیمانیه جی لشونا پارێزگا سلێمانێ بپارێزە و ji Tirkiye re bibêje êrişên wê li Silêmanê bêwatene Tirkiye teşwîk dike ku êrişî Silêmaniyê bike. Divê pedekî û yenekê derbarê van mijaran de di demekî nêz de kom bibin û bi çi armancê ev mijar hatine nivîsandin. Ji ber ku ev formek nû ya danûstandina bi yenekê re ye û bi çi delîlan vî karî kirine. بله پرتوکاجنین انترناسیونالیست آ والنسیا و کاتالونیا هاتن داناسین انستیتویا اندری ولف آل باکورشتاتی سوری کارین خود دومینه پروژه جن آزادی آگیری شورش جنین روجاوا خباتین انستیتوی و هف پیوین به جنین روجاوا را هاتنه چیکرین که پرتوک لی اسپانیا داناسین اکادمی جنولوژی یا والنسیا جوین خورا دارقسن بخوانده کارین خورا هاتن جمعه بحثا نواروک پرتوکی کرن لکاتالانیا جی و دناوا و هفته ده جوین ورن دارقسن بله مؤید جهیجی دبیجه داگیرکری دولت ترک آل عراق جهبونا امریکا مترسیدارتره پسپوری کارن لشکری مؤید جهشی جاجانس روشنویسی راقبی و دست شاکر کو دولت ترک بارگه نو لناوا آخا عراق آواده که وجود دولت ترک اشکره خاک عراق داگیرکری دولت ترک العراق جهبونا امریکیان مترسیدارتره دولت ترک هوده ده همو باشرین هر ما کردستان کنترل بکه داگیرکری دولت ترک های راده کی مترسینی دوی دستلادری و آلین سیاسیین عراقی هبونی هزین لشکریین ترکیه بکبن لهمبری هبونا هزین لشکریین ترکیه بکبن نوا هودان اکی جدی دولت ترک دست به کنترل کرنا تواهی گوند و باجن هرما باشوی کردستان کرنا مؤید جهه شهری داوی گود شبکو دستلادری عراقی بیدنگه دولت ترک بارگه نو آواده که اف داگیرکری نای واتی کوتن ناف سینورین اداره هرما کردستان تی واتی داگیرکرنا خاک عراقی هموی میری گوداری نجاماتن داویه بلتنا خواه بخاطره ودن باش
همو گله کردستان و حواله و اندام پارتیا کارکری کردستان وجه سلام بکن و جوا گره کپتن خازم پارتی کرد همو پارتی کشتم حبا کردستان راستی خواب سکنن لسر قنجه خواب سکنن لسر واتن تیمدای پیشی هم بسکنن قال همو کاری قهرمانی بکن امنا گلکی قهرمانی نه مری بیش بیر نکه و شهید ما راستی پر به قهرمانی چیا دا و سرمه داد و برچبونیه داد چی اثبات دکن هم گلکی قهرمانی قهرمانی ها بکی کده چه بوی دنیا وانا پیندکه جارم پاراستنین مدیا دم باش گهدار نیجا